Kajing menti juga menteri rangba kejela ukonrat ke sangma halor kejindawa juga Khasi Students Union Southwest Khasi Hill District ke pengentup ya KSU South Semper Circle KSU Lauba Border Area empat KSU Balat Border Area Circle halor kejindawa jong keseng menkentiu kerdan ya mau senram CNR di blok syaka Civil Subdivision kat hadu menta kam sempat la urlong habaya day empat ketai kamat naik liang General Secretary jong KSU Southwest Khasil Usamla Jits Cam Nong Sit hak jingnya kendu bat kilat pathai kubor ulong bakaseng kala syim ya kerai bakan penlong de jingsong kelain mungor baklembu por hayo mo sendram hakas potrik unailar mandawa bat penbor nak sorkar jela man kentiu kerdan ya mau sendram sinar di blok yak civil subdivision namar kumbakalong menta ka mau sendram sinar di blok kala de ki blok kepala slam bat berimtam ulo ongru baka jingbom jubab menteri rang ba kejela halor kejing kerpat jong keseng banyak keren halor kete kamat kala penlong ye keseng makan sim ye kete karai man sim dak jing ki pajba haba benrap naik leng presiden ke KSU Balat Border Area Circle Usamla Bonsens Naitang Uloong pakane kamat yakren civil subdivision kadai takamat yalat election man pinurlong yuki seng san pertai empat naman ki kertong na mau senram ki keren kumbak simkhia Henry kadai takamat penthame ki pajba hakopor bawan election Henry endala job election kam simpoi syai ru di circles ke bahap ko juta musram sin adu blok kata isu South Center Circle isu Lobak Border Area Circle baka isu Balat Border Area Circle penong ini banginwan ne dei hadin habai dei bat isu baka jingdawa ban ketiu kendang no ya ka musram si an adu blok syaka civil subdivision penong ini ba minwan ni kalong ba nadu mensin senam lembu ka appointment yo chief minister but hadin hadin ba adep connection MP ru lembu biang ya ka appointment yo chief minister dari chief minister jingi musumna respon ya taka di appointment jingi de halo kata kara kadao maka penong ini ba minwan ni ba kayak kejing don kam bari kajing lebong petiau jong chief minister ya kan ka jikwa jong iban ya kendo nomor bang ngile idon kam bade ban ketiu kedam no ya kan ka musram sin adi blok syaka civil subdivision nomor ka musram sin adi blok kade gawe naki si adi blok ke bala islam ba ane po jelajungi nomor la penong ya kan ipum ka blok kum kasian adi blok nadu usam khat khandai spak rupu a bat lada kenya hadu menta kala poe kin rupu a snam te kala de gawe na ki sin adi blok ka balarim ha ban lo kata ru kane ka mosram sin adi blok ka don ya ka jinghe ka jingya omduna ya ka san spa square kilometer bat lo dangi ken ya ka sensos okay kek ni lagi kek ke jingdon jong kisnong hapo jong kaneka muslim sin adi blok pa untuk ar ni kisnong barangi kek kum ka sensus jong ar jar khatwe ke jingdon brio le ka population kalapoi haki san ko saw hajar ta ban haki ni ki khatlai snam omduna ya ka nyopo hajar ke jingdon jong kinong snam nulur kata larang ikan ke jingjingai namo suram sya shilong kalong om dunai kan 100 kilometer andre lang ikan di kisnong ke badan hakaput haboda kalapoi ki khandai 4 kilometer na khandai potang jadi halor kita kan urim ba naling jungi kaseng ba kini kaptam kini kilai kili circle kila rai sundan ba hadin ba ke jingi shong ban perkhat ban kesu thia ya ka sarkar ban pen mau kini ka jingdawa joki pat ba man ketiu kedam no ya kene ka sin abi blok syaka civil solution no lemba ka jing menti jong kene ka sarkar ka jungi ka penlong ikini ki live di circle bakin penlong ya ka sit and demonstration aka shipotrik u benagas bat akapor shipo akapor khatwe bije mesni ban penkendit ya kene ka sarkar lomba kajing le kuman jongka
dia nak kata kadau kita ki senjam bangin sedang dia kata jing pen kan mau lah ni kata jing dawa kini ke jing dawa ke civil subchan kamde kata jing dawa jung ki sing balang de kade ke jing angnut jung ki pat ba jong ka sin ar di blok hi borok kuwei de nomor kata neliang jong kaseng ke wer ya borok ki nong song snong jong ka mos ram sin ar di blok ngadu ki nong ilam snong ki nong sensyar hima ki nong mi khma ki kun samla bat kiriu rang ba bakin yesim benta ya kan ka jing penlong la ne kata ka rai ki likely ki circle engkap bat ka KSU Southwest nak berta bandawai ke soka bat de ban ketiu kerdan no ya kan ka sin ar di blok syaka civil service sin duman amo serang Station Mosra, station. hai aduh ta teng yim simi ba idan jing kemen ba ka jing le sting le se ka de jing bob sim ke ki ni mak jung ni Kata ada jing syabi, aku mabil ne panadu arajar prang. Laki itu ila Islam, walaupun di program juga sedang berkepur, dari election juga, MLA election, yang istana no, ada nonton masuk ke election juga MLA yang sedang biang manbu appointment kumur batai di samla menit, dari ini terlihat ada respon naga jong chief minister. Kalau kata jing kali jumpi kata Indonesia. Agapor bagi ni political party ki perkre ya election sa kay yung bartawan ki pudon kam baga ki pudon kam ya kaniga accessible solution kamat ya election ni juki delor jung kata kanong rin ba ngimsim na syong kiti hadin kajing dep election jung MLA ngi bu biang ya appointment yu chief minister ukrem respond wong panban bakadol ka election jung MP hadin wa ada ko jung ke MP ru haduk mata te haswa bakan sawat election jung MDC ngimpwa ba nakaleng jo ki siu ni jupa kino je ki shwa betul kino ki election si nomor tawan ba de lo rekta no rem ba nakaleng ko ni habban se ban simno aga senjam ba ni chekmat ba ni madan ban kersiu thia ne ba ni urai ko bor sa sarkar ba nakaleng ko ni ila sedang beng ni senjam na ta ban kun ya kata ni so pelaki ka julong ni kuntan Islam tenre mentangi lakon ong ba kajingkular kajungki kalak bandai no way kawai election sa election re naklem tingi kasen imshim kata ring shim bet ba ke ba naklem tingi kasen sisen bang la tumu bani chakmat ini chakmat ban ini wer ki ba ki bari na to kan ba ku makiro nadu kisnem ki ba let inde tang no snem ajar khatra nadu kisnem ki ba kham suaru don kajing dawa subscription te halor ju kata no rem ba mata naklem tingi jong kasen ya ban mi chakmat kashpotrik kande kajing sedang jongga jing sedang juga ini teh kapan sawan yang bisa berkat pada dia.